canam belek mesadui nasib ano ratau. Ibo atu ibo keme canam belek bilai raya. Saro keme saro canam temau ngen sano keluarga. Gara-gara corona jika kerja kena PHK. Gara-gara corona putih saro kena karantina. Gara-gara corona sadengin sano keluarga. Punya baca bele kuni sano keluarga celaka. Karena corona jibak bele jibak itu lalau. Karena corona kunya pakai merayo naratau nasib ano ratau. Sesama demu virus corona yoga cang lalau. Tuhanku tekuaso kinoi maso yo bele awe balo. Gara-gara corona saro lalau diem nada sui. Gara-gara corona bilai rayo canam belek moi sadui nasib ano ratau.